I pozdrav svima ljudi, evo nova epizoda, to jest prva epizoda na Aviva Craft serveru PvP-a. Danas je sa mnom moj drug. Pozdrav svima. Ja sam naš mali HD. Igramo na Aviva Craft serveru. Evo ja sam Shaggy Gaming, imam rank major. Ja imam rank veteran, da se odmah zna. Ajde ostavim kak se zove, od servera onaj. Znaš. IP. Ja. Evo sad ću vam pokazati svoj ender chest. To je moj ender chest. Ja boga imam 3 diamantska mača i do toliko pa 7 diamantska. Hoćemo li u PvP? Čekaj, pokažem Idemo. server. Ljudi, idemo. Čekaj, pokažem server. U policiju bitku. A gdje si ti? Gdje šuti balan da pokažem spam. Evo to je spam. Tu imate enchanting table. Da krenemo odavde. Tu piše pravila, zabranjeno hakovanje na serveru, logično. A dobro, ovo je PvP server, zabranjeno spamovati. Ne smije biti više u 5 u timu. Zabranjeno praviti factione. Zabranjeno davati džabe iteme za džabaka. Znam napraviti neki. Zabranjeno tražiti free iteme i rank. Free. Ovo ovdje kaži pod hitno. Za kupovinu rankova obratite se na Skype-u Acika998, to je od Đore. Ovdje su komanda fly cijena 5 eura, to je iz Bosne 10 eura, Fixal 4 eura, komanda Chest 5 eura, 64 Apple 5 eura, Full Diamond Protection 4 5 eura, 25.000 5 eura. Dobro, nije nešto. Čekaj, bala. Evo ovo je YouTuber. Potrebno je 100 pratioca ili ti subscribera. Moderator. Trenutno se ne može dobiti. Ovo mi se ne da čitat. Evo ovdje je veteran. To ima... To ja imam, da. Extreme. Da toliko para za ovdje. Extreme ima kit 10.000. Extreme kit veteran, on košta 50.000. Kad ga kupite dobijete još 5.000. Evo ga, idemo sad. Tu. Na shop. Shop. Evo tu imate, poskupjele su, ja mislim, poskupjele. Jesu dijete, bilo je jeftinije ovo malo. Šta je ovdje? Šta je ovdje? To je. Novac možete zaraditi na više načina. Mašinama za pare. Bježi! Ubijajući druge igrače korištenjem aukcija. Vidi ovdje šta sve ima. Šta, gdje vidim? Potvori taj čest. Vidi ti to. Ovo ja uzmem za sebe. Evo ja sam to. Trebam tebi ovo, sajde. Ne trebam ništa. Trebam ti ovo. Ne trebam ništa od ovdje. Drži ovo. Ne treba, imam jači. Tek da stavim ja ovo na aukciju, šta bude. Ajde bala u PvP malo. Sačekaj, da strani. 30, 20, 15, enter, eto. No, stavi... Ako vas zanima kako se stavlja na aukciju, pišete AUC, start. Evo, AUC, start. Koliko treba... Ovo je na primjer, ako imate nekoliko više, na primjer, evo ove meso, to niko neće kupiti, ali primjer. Ako imate više, držite u ruci i napišete određen broj, koliko imate. Ako imate štek, napišete 64. 64, ili tako? 64. Ja će. Aj, ti mučiš bunton. I tako, evo na primjer ja sad, dobro evo čekaj. Evo držim meso, evo imam 63, evo ja ću dat 3. Pa ovdje koliko će biti najviša cijena, evo 10. Ja sam već stavio na aukciju da to ne možeš. A najmanja je 5, eto to je primjer, a veća ima jedna aukcija, to ja umim stavio ovo. Niko neće to uzeti. Da. I 2-1 i dobio sam natike.
tamo A nema. gdje sam, niko nisu para. Sakupljamo 10.000 aminu za... Hajmo balon PvP malo, za majora. Dobro, ti si ovaj marč. Nisi tu ti, drži. Dođi vamo balon. Uzo mi marč. Neće, ajde. Uzo mi marč. Evo mene, evo ovdje su džungla, to je naše omiljeno mjesto. Ovdje pustinja. Ledara. Uđi u džunglu, balon. Uđi u džunglu i ne seri. Uđi u džunglu, ovo je haker. Haker ovo. Yes. Evo mi za tebe, hajvane. Ubio tog malo. Alo. Ubio ga, nisi ga mogu ubiti. Pa ne može kad mi je dalo toke. Nemoj mene, hajvane. Ja hajvan. Pa morao sam ti ono da ubijem i slučajno sam tu udario. Oni kritični. Ajmo nadrv. Uvijek kad ga malo pipneš, on će odmah nešto kritikovati. Jok je to. Ne, eto, viš koliki sam ja noob. Ko stane, eto. Malo prije je bio drop. Rekao sam da ću snimat, ali opet sam se zbunio i nisam krenuo snimat. Zaboravio sam. Bilo je 61 igra, znači novi rekord. Evo, upravo te skinuo. Vijem, ja snajpujem. Snajpujem. Mogu ja koga pomoći? Snajpujem. Pa ne možeš zato što si bot koji i ja. Logično. Mi smo svi ovdje botovi. Ništa je baš. Od nas dvojice, evo tu su. Neka stanja moja. Nije nešto. Pa ništa ni. Ovo nije ko snajper. A ne veš direktno njega. A ja fuck. Kogo da me pogodio? Ja sam te udario. Ne, Mercedes baš. Ali ja tebe napunim, manče. Oj, dobro što imaš akre, pa ću te Nemoj. Reci odsuda, reci odsuda ne upada u kadar. Šta, nemam skandam. Realno. Trenutno umro sam 136 puta i ubio sam 62. Ja ubio 30. A koliko si umro? Umro 134 puta. Joj, pa neće ljudi gledat, nije ljudima zabavno gledat kako mi se kampujemo. Hajmo balon PvP. Ja, neće biti zabavno kad kampujemo. To je baš glupo, hajmo mi malo PvP. Pazi maski, pa moj strijelu. Fuck. Ukrao sam ti strijelu, jej. Imaš za mene mač Sharpness 1. Imam čas. Ja imaš. Fuck, ubit će me. Ubio sam me. Ovaj, evo mene ubiraje, jebote. A mene snajp, opet ti me napada. Uprijeću, ubio sam me. Fuck, ne. Ajde, regeneriši se. Brže. Gdje si bolan? Evo mene van, gdje si ti? Ja sam umro. Ovaj majorka u stvari. Za major treba čekat 8 minuta i 20 sekundi. Ali jači... A za veteran treba 40 minuta i nešto. Došli djemanski, čuvaj neku ovako, ima ženski skin. Joj, vidi, trojica protiv jednog, au. Dva djemanska i ona. Ajde, ubije više Amine. Ubio je! Pak. To se Ježi bavi full man. A pomozi mi malo! Ženske skinove. Pak. Što se pali? Znao. Ovo je čvarti je kada... Evo, tu je mašina za pare, to sam zaboravio. Da pokaže, kao i obično, ne zaboravam. Ja mislim da to svi znate već koristiti. Što budeš da ti... Čekaj, treba mi fixing road. Pak. Evo, ubili me. Ne. Ajde, ja sam. Evo. Vidite ljudi, ja sad moram izaći. Ćao. Eto, otišao i on. Ja ću još neki... Neću puno snimat, uglavnom. Ja, jebem ti ove timere, je. Jaj. Nije pravi.
A dobro, to je to. To bi to bilo sve za ovu epizodu. Vidimo se u sljedeću lajkujte, šerujte, subscribeujte. Ako vam se sviđa epizoda, puno bi mi značilo. Hvala vam na preko 1500 pregleda. Puno mi znači, nastavit ću snimat. I pozdrav!